Icamunsi cyiza kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Hanyuma rero navuga ko ni inkuru nziza cyane aho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwandika andi mateka akomeye n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Mbere gato yuko tugaruka kuri iki gihembo amaze guhabwa, reka banze mbabwire mu buryo bw'incamake ko umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth yitwa Shirley Ayokur Botchwey ari mu Rwanda. Amakuru yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ku itariki ya 12 Kamena 2026 avuga ko Shirley Ayokur Botchwey ari mu Rwanda ku mpamvu z'akazi. Yakomeje ivuga ko uru ruzinduko rushimangira umuhate dusangiye wo kongera imbaraga ufatanye no guteza imbere inyungu duhuriyeho hirya no hino muri Commonwealth. Mu butumwa yashyize kuri X, Shirley Ayokur Botchwey yagaragaje ko yishimiye uko yakiriwe mu Rwanda. Ati mwakoze cyane kubw'urugwiro mwanyakiranye mu Rwanda, niteguye kuganira n'abayobozi n'abafatabikorwa i Kigali hagamijwe kandi gushimangira ubufatanye no guteza imbere gahunda ya Commonwealth y'iterambere risangiwe mu bihugu binyamuryango 56. Ku wa 12 Kamena 2026 Shirley Ayokur Botchwey yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere Jean Africa ari kumwe na ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge. Ibiganiro byibanze ku kurebera hamwe uburyo bwo kurushaho kandi guteza imbere ubufatanye bw'u Rwanda n'ibihugu bigize Commonwealth cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari. Impande zombi zaganira ku mahirwe ari mu guteza imbere ubucuruzi mpuzamahanga, gukurura abashoramari ndetse no kongera ubushobozi ubufatanye n'abikorera hagamijwe kandi guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda no gufasha urwego rw'abikorera kurushaho kandi kwaguka ku isoko mpuzamahanga. Shirley Ayokur Botchwey yemejwe nk'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yabereye mu mujyi wa Apia muri Samoa muri 2024. Izi nshingano yazitangiye tariki ya 2 Mata 2025 afite uburambe bw'imyaka irenga 20 mu bijyanye n'imiyoborere, diplomasi, imibanire y'ibihugu n'ibindi. N'uruzinduko rero rwa mbere agiriye mu Rwanda kuva yatangira izi nshingano. U Rwanda ruri mu bihugu bigize Commonwealth ndetse muri 2022 rwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize uyu muryango izwi nka CHOGM. Akaba rero navuga ko ari inkuru nziza. Hanyuma miyani makuru mbere gato yuko tujya ku nkuru ivugwa kuri nyakubahwa perezida Paul Kagame, reka mbabwire ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo yatijwe indege n'umwami wa Espagne yitwa Felipe wa gatandatu nyuma yuko iyi igize ikibazo gituma rero idashobora kandi gukora ingendo. Amakuru yashyizwe hanze na Reuters n'amakuru by'Abongereza avuga ko indege izwi nka Shepherd 1 Papa Leo asanzwe akoresha yagize ikibazo ubwo yari ku kirwa cya Tenerife muri Espagne ndetse bitinza urugendo rwe rwo gusubira i Vatican. Ibi byabaye ku wa 12 Kamena 2026. Guverinoma ya Espagne yavuze ko iyi ndege yo mu bwoko bwa Falcon ikoreshwa n'umwami w'iki gihugu yasubije i Vatican Papa Leo hamwe n'abandi bantu be ba hafi, abanyamakuru n'abandi basigaye bo batwawe n'indi ndege. Bivugwa ko indege Papa Leo asanzwe akoresha yagize ikibazo cya moteri ku buryo rero idashobora kandi kwaka. Ni ikibazo cyavutse abagenzi bamaze kandi kwigeramo biba ngombwa ko basohoka. Papa Leo yagize iki kibazo ubwo yiteguraga kandi gusubira i Vatican nyuma y'uruzinduko rw'akazi yari amaze iminsi agirira muri Espagne. Mu busanzwe Vatican nta ndege igira yihariye ya Papa, ahubwo iyo afite ingendo ikodesha indege ariko igahita ifata izina rya Shepherd 1 yagize ikibazo yari yakodeshejwe sosiyete ya Iberia. Reka muyandi makuru kandi mu buryo bw'incamake mbabwire ko biravuga yuko muri Nyakanga Trump ashobora kandi gukora urugendo rwa mbere muri Air Force One nshya. Donald Trump ashobora kandi gukora urugendo rwa mbere ari mu ndege yahawe nk'impano na Qatar nyuma yo kuyikoraho amavugurura yo kwigira indege itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Air Force One. NBC News yatangaje ko Trump ashobora kandi gukoresha indege mu kwezi gutaha mu rugendo azagira mu gace ka Mount Rushmore muri leta ya South Dakota mu birori byo kwizihiza imyaka 150 ishize Amerika ibonye ubwigenge. N'amakuru yashyizwe hanze n'umwe mu bayobozi ba White House Charles Maison-Blanche yavuze ko amavugurura yaramaze iminsi kandi akorwa kuri indege asa nk'ayageze ku musozo, kuri indege asa nk'ayageze kandi ku musozo ku buryo muri White House Maison-Blanche
hakomeje ibiganiro byo kuba yakoreshwa bwa mbere nka Air Force One ku itariki ya 3 Nyakanga 2026. Muri 2025 nibwo Qatar yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika indege ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari nk'impano, umushinga wo kwivugurura kugira ngo kandi ikoreshwe na perezida w'iki gihugu, bivuga ko watwaye miliyari 1 z'amadolari. Kugeza ubu indege iri gukorerwa igerageza rya nyuma harebwa niba ishobora kandi kuguruka neza. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 747 izaba itandukanye na Air Force One isanzwe, haba mu mabara yayo inyuma, ibikoresho birimo imbere ndetse no mu buryo bw'ikoranabuhanga. Indege za Air Force One zari zisanzwe kandi zikoreshwa nizo mu bwoko bwa Boeing VC-125A zatangiye gukoreshwa mu 1990 ubutegetsi bwa George Walker Bush. Reka rero tujye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ko nari nabibabwiye mbabwira ko yanditse amateka akomeye cyane, aho Rwandair yahembwe nk'ikigo cya mbere gitanga serivisi nziza muri Afurika. Rwandair yegukanye igikombe cy'ikigo cy'ubwikorezi bwo mu kirere gitanga serivisi nziza zo mu ndege kurusha ibindi muri Afurika, kizwi nka Best Cabin Service in Africa. Ni igihembo Rwandair yahawe ku wa 12 Kamena 2026 mu bihembo bizwi nka 2026 Apex Awards byatangiwe i Dublin muri Ireland, bitegurwa n'umuryango uzwi nka Airline Passenger Experience Association Apex. Uyu muryango rero umaze imyaka irenga 40 ushinzwe, ufite icyicaro i Washington DC. Ni umwe mu miryango minini cyane ihuza abari mu bwikorezi bwo mu kirere. Nibwo bwa mbere Rwandair ihawe iki gihembo gishimangira serivisi zidakemwa abakozi bayo bo mu ndege batanga. Bisobanuye ko Rwandair ari icyo kigo cy'ubwikorezi bwo mu kirere gitanga serivisi zo mu ndege nziza muri Afurika. The Apex Awards ni ibihembo bikomeye cyane mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Kugira ngo Rwandair ihabwe iki gihembo kandi hibanzwe ku bintu bitandukanye birimo serivisi zitangwa n'abakozi bo mu ndege, uburyo bwo kumara irungu abari mu rugendo, internet aho kwicara hameze neza, ibiribwa n'ibinyobwa kandi bitagira amakemwa, uburyo abakozi bo mu ndege kandi bafasha abagenzi, uburyo babakirana urugwiro, n'uburyo abakiriya bitabwaho kuva binjiye mu ndege kugeza bageze mu byerekezo bagiyemo n'ibindi. Rwandair yakiriye iki gihembo mu nama yiga ku hazaza h'ingendo zo mu kirere izwi nka The Apex Future Travel Experience, ihuza ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere byo mu Burayi, Uburasirazuba bwo hagati na Afurika. Igihembo cyatanzwe hashingiwe kandi ku bitekerezo byatanzwe n'abagenzi bakoze ingendo zirenga miliyoni ku isi. Ni igihembo kizirikana uburyo Rwandair itanga serivisi zo hejuru mu ngendo ikora za buri munsi. Yishimangira kandi ishoramari Rwandair ikomeje gushyira mu gutanga serivisi zo ku rwego rwo hejuru, amahugurwa agenerwa kandi abakozi bo mu ndege, ndetse no kwakirana na yombi abakenera serivisi z'iki kigo. Umuyobozi wa Rwandair Yvonne Manzi Makolo yavuze ko iki gihembo ari ishimwe rikomeye cyane kuri serivisi zihabwa abakiriya binyuze mu bwitange bw'abakozi bo mu ndege b'iki kigo. Mu gihe Rwandair ikomeje kandi guharanira intego yayo yo kuba igicumbi cy'ingendo zihuza Afurika n'ibindi bice by'isi, tunejejwe no kugaragaza umuco wo kwakira abantu na yombi, ubunyamwuga ndetse no kwakira abantu neza muri mu rugendo. Dushishikajwe no gukomeza kandi guteza imbere urwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere bwa Afurika no guha abakiriya bacu serivisi zo ku rwego rwo hejuru ku rwego rw'isi muri rusange. Umuyobozi mukuru wa Apex Group Dr. Joe Reeder yavuze ko kuba Rwandair yatsindiye igihembo cya Apex Best Cabin Service cya 2026 muri Afurika hashingiwe ku matora y'abagenzi, bishimangira iterambere ridasanzwe rya serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere bigizwemo uruhare rw'ikigo cy'igihugu cyateje imbere serivisi zo kwakira abantu muri Afurika hashingiwe ku bushake, ikinyabupfura ndetse n'ishema. Ibihembo byongera ku kibindi iki kigo cyakiriye, birimo igihembo cy'umwaka 2025 nka sosiyete nziza ya mbere mu zikorera ubwikorezi bwo mu kirere ku mugabane wa Afurika, mu bihembo bizwi nka World Airline Awards. Rwandair yagihawe n'ikigo cyitwa Skytrax gisanzwe gitanga ibihembo ku bigo by'indege ndetse n'ibibuga by'indege. Bijyana kandi n'igihembo kizwi nka Apex Diamond Health Safety Status kigaragaza uburyo Rwandair bibariza amategeko yo kubungabunga ubuzima, kwita ku isuku no kurinda abagenzi. Byabaye ubwa mbere kandi ikigo cya Afurika kandi cyakira iki gihembo. Rwandair ni sosiyete y'igihugu yatangiye ingendo ku itariki ya mbere Ukuboza muri 2002 yitwa Rwandair Express. Muri 2009 yaje guhindura izina yitwa Rwandair gusa, ari naryo ikoresha kugeza uyu munsi.
kugeza ubu Rwandair ifatwa nka sosiyete z'indege ziri gutera imbere byihuse, ikora ingendo zijya hirya no hino muri Afurika, Aziya ndetse n'Uburayi. Mu ndege ikoresha harimo Boeing 737 800 NG, Boeing 337 700 NG, Bombardier Q 400 NG ndetse na Airbus A330. Tukiri kandi kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, reka mbabwire ko Perezida Paul Kagame yahembye ba ofisiye bakuru bahize abandi mu ishuri rikuru rya gisirikare. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahaye ibihembo by'ishimwe abanyeshuri batatu bahize abandi mu mahugurwa yahawe ba ofisiye bakuru 108 bo mu bihugu 20 bya Afurika yamaze ibyumweru 26 atangirwa mu ishuri rikuru rya gisirikare RDF Command and Staff College riri Nyakinama mu karere ka Musanze. Umukuru w'igihugu yabwiye abarangije amahugurwa ko icyizere ingabo z'u Rwanda zigirirwa n'abanyarwanda ndetse n'abafitabikorwa kitapfuye kwizana, ahubwo cyubatswe imyaka myinshi cyane binyuze mu gutanga serivisi z'ubwitange, kinyabupfura n'ubunyamwuga. Yasabye barangije amahugurwa gukomeza kandi kubyubakiraho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabitangaje ubwo yayoboraga kandi umuhango wo gusoza amahugurwa y'ibyumweru 26 yahabwaga abofisiye bakuru 108 bo mu bihugu 20 bya Afurika, ishuri rikuru rya gisirikare RDF Command and Staff College riri Musanze. Aba amahugurwa bakomoka mu bihugu birimo u Rwanda, Benin, Botswana, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Guinea, Kenya, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan y'Epfo, Tanzania, Uganda, Zambia ndetse na Jordania. Abahembwe n'umunyagana, umunyakenya ndetse na Lieutenant Colonel Walter Kageruka wo mu ngabo z'u Rwanda, ari nawe kandi wahize abandi bose. Perezida Paul Kagame yasabye aba basirikare kugira intego ari nayo kandi ndangagaciro yafashije ingabo z'u Rwanda kuba zizerwa n'abaturage kugeza ubu. Perezida Paul Kagame yashimiye kandi abofisiye basoje amahugurwa, agaragaza ko nubwo bageze muri iri shuri bafite ubumenyi nk'abanyamwuga, ubu nabo babonye ubumenyi bwisumbuyeho. Ati mwaje hano muri inzobere zifite inararibonye, none mugiye kugenda mufite ubumenyi bwagutse n'inshingano zisumbuyeho. Umukuru w'igihugu yashimiye kandi inshuti n'abo mu miryango y'abarangije amahugurwa kuko basangiye umutwaro wo gutanga serivisi za gisirikare. Perezida Paul Kagame kandi yashimiye ubuyobozi bwa RDF bwakomeje kandi gukora iyo bwabaga kugira ngo iri shuri ribe rifite ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru birifasha gutanga amahugurwa y'icyitegererezo. Ati iyo ba ofisiye kandi batorejwe hamwe bahurira mu bikorwa bitandukanye mu biganiro by'akarere cyangwa se mu bihe by'amage, ati baba bafite imyumvire yimakaza ubufatanye. Perezida Paul Kagame yavuze ko ayo mahugurwa yateguwe kugira ngo akarishye ubushobozi bw'abayitabiriye bwo guhangana n'ibibazo bikomeye cyane rimwe na rimwe kandi biba bifatwa nk'ibidashoboka. Yagaragaje ko mu gihe kandi inshingano zahawe amahugurwa ziyongera kandi bakwiriye kandi kugira imyitwarire ifata ibyemezo byitondewe cyane, ko inshingano kandi ziyongera n'ingaruka z'ibyemezo bafata kandi ziyongera. Uburyo bwiza bwo gufata ibyemezo bwubakwa binyuze mu bunararibonye, ubufatanye no kwicisha bugufi abantu bakigira ku masoko ku makosa ndetse no kuyakosora. Perezida Kagame kandi yasabye barangije amahugurwa kugira ngo zituruka ku kumenya ibyo baharanira. Ati ku Rwanda iyo ntego ishingiye ku kurinda abaturage bacu n'ubusugire, ari nako dukomeza kandi kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Umukuru w'igihugu yavuze ko ikibazo aba bahuguwe basigaranye kitari ukuyobora ahubwo ari uburyo abayoboramo. Ati ko iyi myitwarire kandi ikwiriye kubaranga ndetse igatezwa imbere umunsi ku wundi. Aho RDF kandi igeze ubu, ati ntabwo byapfuye kwizana, byubatswe mu myaka myinshi binyuze mu gutanga serivisi z'ubwitange, kinyabupfura n'ubunyamwuga. Ibi ni byo rero byagejeje ku cyizere igirirwa n'abaturage bacu, ikibafatanyabikorwa bacu, naho ingabo zacu kandi zikorera izo nshingano namwe zirabareba. Perezida Paul Kagame kandi yeretse abarangije amahugurwa ko inzego bakoreramo zizakomeza kandi gutera imbere zijyana n'ikoranabuhanga zigezweho, ariko n'imbogamizi kandi ziyongera. Amahitamo ati mukora mufata ubu azagira uruhare, ati bitari mu bikorwa gusa ahubwo muco, urwego rw'ibintu bikorwaho n'imikorere inoze mu by'ibigo byabizeye. Perezida Kagame yasabye kandi abanyeshuri gukomeza gukorana ubunyangamugayo ndetse bagakomeza kwiga no gutera imbere muri rusange. Umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda Professeur Didas Kayihura Muganga, nyuma yo gutanga impamyabumenyi, yasabye kandi abaturage abasirikare bakuru gukoresha amasomo bahawe kugira uruhare mu gukemura imbogamizi zishobora kandi gukoma mu nkokora umutekano n'iterambere ry'ibihugu baturukamo. Ati mu gihe mugiye gusubira mu bihugu byanyu
muzakoreshe ubumenyi mwahawe ati n'ubunyamwuga mwubakiye ahangaha muzabikoreshe mu guteza imbere amahoro, umutekano n'imiyoborere myiza mu bihugu byanyu. Umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare RDF Command Staff College Brigadier General Andrew Nyamvumba yagaragaje ko amasomo kandi abasirikare bakuru baherewe muri iri shuri azafasha kuzuza inshingano zabo uko bikwiye. Yabibukije kuzaharanira impinduka nziza mu miyoborere mu nshingano bazerekezamo kubera bagenzi babo urugero rwiza ndetse no kubasangiza ubumenyi, guteza imbere umutekano n'amahoro mu bihugu byabo. Yanashimye kandi ubufatanye bw'ibihugu bitandukanye byohereza abasirikare bakuru kwiga mu Rwanda. Rero ari ubutumwa bukomeye cyane umukuru w'igihugu yatanze umunsi w'ejo. Mbona ko yari kumwe na Minisitiri Juvenal Marizamunda, Minisitiri w'Ingabo, ari kumwe na General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, bombi bari kumwe. Ubwo birumvikana n'abasirikare basanzwe bashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu nabo baba bahari. Hanyuma rero reka duhindure ingingo turebe n'andi makuru make akomeje kugenda avugwa aka kanya. Mbabwire ko i Paris mu Bufaransa, urukiko rusesa imanza rwa Paris mu Bufaransa rwatesha agaciro ubujurire bwa Hategekimana Philippe wahamijwe uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 agakatirwa igifungo cya burundu. Umwe mu banyamategeko bunganiye abakorewe ibyaha mu manza za Hategekimana, Maître Gisagara Richard, yatangaje ko uyu mwanzuro kandi usobanuye ko nta bundi bujurire uyu munyarwanda azatanga. Maître Gisagara agize ati bidasubirwaho yakatiwe igifungo cya burundu, aba umuntu wa kane mu Faransa uhamijwe bidasubirwaho uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibitekerezo byanjye ati biri ku bakorewe ibyaha i Nyanza, Ntyazo, Muyira, Izar, Songa n'ahandi. Abandi bantu bahamijwe bidasubirwaho kandi uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Faransa ni Capitaine Simbikangwa Pascal wakatiwe igifungo cy'imyaka 25 muri 2014, Ngenzi Octavien na Tito Barahira bakatiwe igifungo cya burundu muri 2016, Hategekimana imyaka 39 yabaye umujandarume mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yari afite ipeti rya Ajida chef akorera muri gendarmerie i Nyanza muri prefecture ya Butare. Ubwo jenoside yahagarikwaga n'ingabo za RPA, Hategekimana wamenyekanye nka Biguma yahungiye mu Faransa ahabwa ubwenegihugu muri 2005 aho yiyandikishije mu bitabo by'irangamimerere nka Philippe Manier. Hategekimana yabanje kandi gukora akazi ko gucunga umutekano muri kaminuza yo mu Faransa, ahungira muri Cameroon muri 2017 ubwo yamenyekaga ko uruhare yagize muri jenoside. Muri 2018 Hategekimana yafatiwe mu murwa mukuru wa Cameroon Yaoundé, asubizwa mu Faransa kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera bwari bwatangiye kandi kumukoraho iperereza. Urubanza rwe rwa mbere kandi rwabereye mu rukiko rwa Rwanda rwa Paris muri Gicurasi 23 muri Kamena. Abatangabuhamya kandi bagaragaza ko yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi ku musozi wa Nyamure, Nyabubare, Izari, Songa n'ahandi i Nyanza. Abenshi mu batangabuhamya bagaragaje ko hari aho Hategekimana Philippe kandi yagiye ategeka abajandarume kwica abatutsi mu bice bitandukanye. Abandi bamushinja ko nawe ubwe hari abantu yiciye barimo uwari burugumesitiri wa komine Ntyazo, Nyagasaza na Risise. Mu rubanza rwa 23 abatangabuhamya kandi bane bahurije ku kuba ubwo yazaga Hategekimana yajyaga kandi ku musozi wa Nyamure yarashe umugore w'umututsi wari uri kubyara. Tariki 23 Kamena 23 urukiko rwa Rwanda rwa Paris rwahamije Hategekimana ibyaha bya jenoside byibasiye ko muntu, rusobanura ko ubwe yishe akoresheje intwaro zirimo Morsier 60 kandi ko yari mu itsinda ryateguye ubwicanyi rumukatira igifungo cya burundu. Hategekimana Philippe washakaga kugirwa umwere yarajuriye kuko atanyuzwe n'uyu mwanzuro, aburana ujurire muri 24 tariki ya 14 Ukuboza uwo mwaka. Urukiko rwa Rwanda rwa Paris rwashimangiye ko yakoze ibyaha hamijwe rugumishaho igifungo cya burundu. Uyu mwanzuro wo ntiwanyuze Hategekimana Philippe kuko yajuririye mu rukiko rusesa imanza agaragaza ko yarenganyijwe n'urukiko rwa Rwanda. Byari bivuze ko iyo mpamvu ze zumvikana, imanza zabaye zari guteshwa agaciro agatangira kuburanishwa ubundi bushya. Urukiko rusesa imanza rwa Paris rwahamije ko imanza za Hategekimana zubahirije amategeko, bityo ko impamvu yatanze mu bujurire zidafite ishingiro. Rwanziye ko ibyaha yahamijwe n'igifungo yakatiwe bigomba kugumaho. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu myanya makuru.